Dobrodošli u Finansijske novosti. Klijenti koji primaju platu putem banke te koriste paket računa Trendy Plus mogu ostvariti finansijsku uštedu do 70%. Za paket računa Trendy Plus plaća se jedinstvena naknada za korištenje proizvoda i usluga banke unutar paketa, te je cijena istog povoljnija nego kada se svaki proizvod sadržan u paketu plaća pojedinačno. Paket računa Trendy Plus sadrži više od 25 različitih bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga. Kao korisnici paketa, klijenti dobivaju pogodnosti u vidu niže kamatne stope na kredite i naknade za obradu kredita, kao i do 80% niže naknade za transakcije obavljene putem Raiffeisen internet ili mobilnog bankarstva u odnosu na iste obavljene na šalterima banke. Tu je i usluga pomoći na cesti prilikom zaključivanja police osiguranja, auto odgovornosti putem Unika osiguranja. Više informacija dostupno je na web stranici.